Mubunge wa Gishigombuge Kegembe Central Dan Kirina Inyiri tiwega bogete kemonino Rice kweta na mbere Kirina Professor Kindiki akiuga bubu ni kuonana nande kinya kya Rice kitekuraja wagukinyira ugite kumanya nabo nande ameru ni babatere kugwatambaru Rice Ruto kendeta na mbere gutunga tata Rice kenda meru ikwereria gitekya Rice kinyankuruke Dennis Mugende yatumenyithia Masokyo jeje tutam na kuona ni biara biri iguru tibangi indi ni atumiria bagishokyo bunge kia Igembe Central bareba gwatanirite na mubunge wao ndani kiriwa karitho na siasa bangi kuringira ndebe munini wa Rais Kithure Kindiki na Rais Ruto mwene kireba bathithitie KK machunguru wandini ya Kirangondu okorwa na gele okorwa na mpolo okorwa na Kindiki Igembe Central ni titekwea anaiba kuona mbasa teoma barabara koreka abwetu kile na bulitangwe na kuata nitiantu bakiengo bako na barabara niti kuata nitiage atwetu tuloi mugaibo bwa matwe atwa tutamre ndiye kore iriete awe kuloki kile barabara kangete tiko bwetu ikomia witore korona komori na rentari tu chuba nyage kita mama kila mboni na yoto nugera wana na wangu bantu kege to kulingwa ndana manjera ya to kulingwa na hate kokara ndamwanka papa nabo nda papa nabo tutali kege tutali nyamone to resi akao kile na uchomia na ara munene adu ande kwa waka athelo ndegwa waka St. Peres na waka bonge marure na waka kangeta KMTC de kuendelea titi ai de kuendelea ara to maloi ndio to kwa tutamu to kutokia kwa sababu tuteayinga debere kuranya tulano karembe utemwa guru ita itaramageda kete rageda kana ta ukaita itaramageda watira mwaguru kete ta kete kana ta ndi bagure jalu dirianda kete teketo najo baibu kubagete utume kwendete tete akima kwenda tubatu twacho baba witiao urenda to barokirire bakende urenda turugirira gamba urenda turugirira atwa northeastern na bigombo to mabatu suna na ngara isi akona Kindiki atina ndo ngara isi akona kwenda Kindiki no to bora professor hai mwenda no to bambi kuri isi akona Kindiki atina ndo no kwa wengo kwembu nore kamuri njambe kuma na rege na kongeti sasa wa lakini akona inantu ndo kama kuja kusema ni hatari tena kuja kusema ni antu bilibe kutemailia tu ndio tumesema ndio ndio kinya president yalo leo to kudingirio na bani antu bakomenyera kwantu betu katwite ume tukare hiyo na ipo nafasi wetata ya tuangara kwa mugora muwe agaba baraka batatu bana akabudugana baka batia bitina batora kuliyane de baho kodhi bato nyamunda utongerie ne bwa Rais Ruto baliuga ni bakuthite wet na mbere bo bwingi shuneki aikyo kulina gitumi gya kuwatana na thirikari na kinya kuromba kwewa kanya 2027 nikenda kugunika nkuruki huyu president sasa tumepanga mambo mingi sana na yeye kama kwa mfano ya barabara ya Kore tumepanga kuweka lami na tutaanza kuweka lami Monday contractors watakuwa ground kufanya pretender site visit. Mwaka huu tumeleta miradi ya stima, mimi nimeleta stima ya kama milioni 390 bodi ya Rereki na KPLC na yote wamewekwa pesa. Hapa tumejenga classrooms all primary schools za Igembe Central yote akulile atuyenga class through ministry through CDF kupitia serikali ya Ruto. Hii kidogo tuone ili huduma hata simu tusaidie tuone kila mmoja kwa kwetu. Hii nyabu muone mwe president na ndo kwa nyandere ku ukamenya atiri kuma ndi guruiro mbo kuma buturori ngakura pastors na reverends gutiro tuona gitigi kinene region yeji gikurukite ministry
lakini ile round yetu inagetekea deputy president wake wisdom wegatuonia na bukera ntu babutu siasa ni wisdom buka pass on to the people obere this time muntoro tunenkerete getekea deputy president ni mushore wetu uwito mheshimiwa William Ruto na kumbuka William Ruto na kuenda kipindi kenge pena ndani kiri na profesa babu itrembio Dennis Mugendi weru weekendi KK Machunguru wandini ya Kirangondu Igembe Central County ya Meru.